Ya uyabona ke manje sengishayisile kwamlungu right. Ngishefile intshebe isilevu sama safana nalembuzi ekuthiwa nginozuku lembuzi angale ekujeni komamboye ibizwa ngo-precious amagama abafazi ukuze umuntu akhululeke ngembuzi. Right nje ke sengiphumile kulamabhaka asefemini izikolokolo zasefemini zakwa-load shedding into oshintsha igiya nkosi yami ukuze kuqine imhlathi ngihamba nge-automatic yakithi manje obheka auto kodwa angikho lapho kanza ukuthi ngilapha ekutheni uyabona uyabona le lakho njalo into engiyithanda uyabona ngesinefu kulabo sisi laba abangasifaka emakhaleni abasifaka la emlonyeni sidakana in 2 stages kuno stage 1 2 kambe 3 4 stage 1 yilapho khona usifaka nje kuthiwa baya WhatsApp uyasifaka nje awunankinga nje wayeyidakelwa nje kufike leso sikhathi uzu right. Kuno stage 2 la khona uma usuna 45 years lapho sakudaka kuphela usisona 45 years mayiqeda nje unakhunjani uma eseqedile uWhatsApp kweneni kwenzayo bese hambe ekhuluma yethu hambe exoxa indaba engabuzwanga umuntu bebathi unalo okhuluma cha isinefu ngithi ngesamakhala nasishintsha nina nasifaka emlonyeni akunankinga futhi nayo kuno stage futhi stage 3 lapho khona mhlawumbe uma una 50 years bese yaqala ke manje usiyobanjwa ngamangozi siyadlika sikuthiwa inhleli nje kubonakala usise sethu eseqina lapha yayi futhi nkosi yami bese kuba no stage ngicabanga stage 3 stage 4 no stage 4 ya awona ku stage 4 imthandani awubeseze emadlebeni nibathi ngiyamkhulumisa usisi wabantu epho ukuthi kuthuna cha lento idakana ngama stages kunama stages akhona ithi kudaka kanjani bese kuba ile stage number 5 okugcina hayi lapho ke uyahamba ayidabule lapho uyahamba uthi dlikidli kanye hambi esinyama kwanza kweleso thini isiphusi WhatsApp silama stages ufuna nazi kodwa sithanda lesesibili leso sokuthi umuntu hambe hambe khuluma yethu hambe xoxa indaba ngabuzwanga umuntu hayi lapha hayi bafana hayi